Ali ste čuli za crtani film Hazbin Hotel? Ako jeste, onda znate o čemu se radi i onda ste jako specifična osoba. Ako niste, upravo ću sada da vam objasnim. Ovaj crtani film je mračan i morbidan do daske, a sad ćemo da objasnimo i zašto. Ne znam kako da započnemo ovu zanimljivost, jebi ga. Hazbin Hotel izgleda kao crtač obojen humorom i muzikom, ali ispod te šarene fasade nalazi se jedna od najkontraverznijih priča u istoriji crtanih filmova. Dakle, cela radnja ovog crtanog filma se dešava u paklu, glavni likovi su demoni i čitav zaplet je o prevaspitavanju duša koja su već kažnjene u paklu. Glavni lik, odnosno ova koju sam zaboravio kako se zove, pokušava da prevaspita grešnike koji su već u paklu. A verujte mi, osobe koje su prikazane kroz crtani film su i tekako zaslužile da budu u paklu. U principu, u ovom crtanom filmu pakao se ne prikazuje kao kazna, pakao je jedna velika industrija. U paklu imamo poznate ličnosti, korporacije, mehanizam za eksploataciju izgubljenih duša. Charlie, ako se tako zove ova princeza pakla, želi rehabilitaciju grešnika, ali pakao to ne dozvoljava jer bi izgubili radnu snagu, izgubili kontrolu, jednom rečju izgubili bi zabavu. U crtanom filmu se pojavljuje jedan od najgorih demona, Alistair, koji je ujedno i najopasniji lik. Zašto? Pa zato što on pomaže glavnom protagonisti, ali u principu potajno je sabotira jer želi da se greh i očaj šire beskonačno. Sad, gde je problem sa ovom serijom? Pa vidite, čim je izašla prva epizoda, tu su kontraverze počele da se šire. Prvo i osnovno imamo romantizaciju demona. Serija prikazuje đavole kao simpatične, seksi, duhovite i privlačne. Likovi su napravljeni da budu atraktivni, šarmantni, komični, što neki vide kao romantizaciju pakla. Ova kritika ne dolazi samo iz religioznih zajednica, nego iz mnogih širih zajednica. Takođe, Hazbin Hotel ima mnogo, možda i previše, LGBTQ+ likova. Zato je i nastala kontraverza, skoro svaki lik u ovom crtanom filmu je ili peder ili lezbijka. Takođe, postoje optužbe da su likovi bazirani na stvarnim serijskim ubicama, na primjer Alistair, Radio Demon, je navodno inspirisan stvarnim serijskim ubicom iz 1930-ih. To nije potvrđeno, ali fanovi to često navode. Serija je odbijana od velikih televizijskih kuća, smatrali su da je previše vulgarna, previše mračna i previše nasilna. Što se mene tiče, i ako već mogu da iskažem svoje mišljenje o ovom crtanom filmu, nisam ni znao da postoji dok nije Paradise City Dub uradio sinhronizaciju ovog čuda i nije loše, smejao sam se, pogotovo sa našim forama u sinhronizaciji, ali svakako ovaj crtani film nije za mlađu publiku. Kažite mi šta sledeće da userem.